Sama ideja za ovu postavku Mensura Porovića nastala je prošle godine kada je direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahić vidio autorov rad koji se ove godine našao i na samom plakatu 34. izdanja ovog internacionalnog festivala. Drugo lice svijeta je nešto da se ja tragam neprekidnu stvar kroz festival. I Mensur Porović je sa ovom svojom pričom koju je otvorio dao neki poticaj koji je različit od drugih. To je poticaj da svi građani imaju pravo na onaj pravi, iskreni, otvoreni, kreativni čin stvaranja. I ne samo pravo, nego da imaju slobodu da stvaraju i da grade svoj svijet. I ne samo da imaju slobodu, nego da nauče da plešu, da se kreću kroz ovaj svijet. I drugo, da kroz to kretanje, kroz to kružnicu, kako je ona izvedena, otkriva lica drugih ljudi i svoje vlastito lice. Tako da je drugo lice svijeta na neki način prosto se odjednom ugledalo u njegovim radovima i to je preraslo u znak ovogodišnje Sarajevske zime. Na izložbi su pored radova koji predstavljaju autorovo viđenje plesa derviša, kako nosi i naziv ova postavka, predstavljeni i radovi iz njegovog ciklusa Dio sna. Mensur Porović. Ovo je moja 17. samostalna izložba i ovo je u okviru Sarajevske zime, znači koji nosi naziv Drugo lice svijeta, tako da je ova izložba mogla da nosi naziv i Drugo lice svijeta, malte ne, tako sami radovi zahtijevaju da može se i tako zvati, ali eto, dali smo ime zbog ovog ciklusa derviša kao ples derviša. Ovo je sve akril, i jedno i drugo, samo što akril možemo razrijediti, pa malo kad ga razrijedimo dobijemo te nijanse samog od sebe, potez kista ostaje i dobija neku finoću, neku teksturu koju, eto, tako samo od sebe dobijem. Svaka je slika različita, malte ne. A dok sam ove na platnu, to je malo više onako slikano kao i uljem što se slika, tako da potrudio sam se malo. Pa ovdje je stalo 54 rada, mada ih imam jako puno, ali za ovu priliku smo odabrali da to bude, eto, da bi u ovom prostoru izgledalo fino. A ples derviša Porović je predstavio na svoj način, dao je svoje viđenje njihovog plesa. To nije realistički derviš, da ja sad iscrtavam derviša kakav jeste, nego sam išao baš u nekim svojim gestom, pokretom u kista u jednom pokretu ili eventualno dva, da zabilježim neki od tih pokreta koji derviš pravi u svom plesu, naravno. Dolazio sam, pojednostavio sam nekada, pa dođem do samog kruga koji možda sam za sebe samo govori da je krug, ali je to meni ipak derviš koji iz priče perspektive, kad vidim kako se vrti i tako dalje. A kako je to došlo do tog plesa derviša, to je malo ovako čudno, jer čitajući Mesnevi od Dželaludina Rumija i boraveći u Hanikahu, imao sam 2 puta samostalnu izložbu u tom prostoru i bio sam po čitav dan, a to je prostor, to je škola bila za derviše u nekom vremenu. Tako da sam to malo razmišljao dok sam bio u tom prostoru, dok sam dežurao, i onda sam došao na ideju da i slikam. Naravno uz sufi muziku, i pripremio sam nešto kartona, boju i kist, i onda sam tu pred posjetiocima, turistima, ja sam slikao, radio, i to se i njima čak dopadalo. Tako da sam napravio jednu kolekciju radova. Ja sam želio onda ovu izložbu da dopunim sa radovima Dio sna. Ovo su radovi nastali također u zadnjem periodu, zadnje 2 možda godine. Ova postavka Mensura Porovića otvorena je na njegov rođendan, što za autora opet nosi posebnu simboliku. Pošto sam ja rođen prije 57 godina na jednom finom mjestu kod Prijepolja, gdje sam rođen i proveo djetinjstvo do osnovne škole, ja sam kao mali tu vjerojatno u tim predivnim pejzažima i prirodi, vjerovatno je to u mene tada i ne znajući ulazilo, upijao sam, vjerovatno kao spužva, kao dijete. Sad kako starijim, to nadolazi u meni, tako da ja to onda na svoj neki apstraktni način prenosim te pejzaže koji ne znam
jer ima trenutaka da se zapitam da li sam ja stvarno neki događaj ili neki dio, nešto, da li sam sanjao ili sam kao malo dijete zapamtio. Tako da tu nisam još uvijek raščistio neke stvari, ali evo, onda sam došao, znači, posle osnovne škole u Sarajevo, pisao srednju školu, umjetničku akademiju, Sarajevo mi je ostalo dalo sve, tako da je to drugo lice svijeta, prvo i tamo gdje sam se rodio, a drugo lice svijeta je ovo gdje sada živim i radim i djelujem. Likovni umjetnik Džeko Hodžić tvrdi da je višestruk značaj Mensura Porovića za bosansko-hercegovačku likovnu scenu. Prvo, Mensur Porović je vrlo značajan kao čovjek, kao direktor umjetničke škole koji radi na edukaciji mladih ljudi. Dakle, to je pod broj 1. Pod broj 2, njegov opus, naročito zadnjih 10-12 godina, je značajan za našu likovnu scenu. To je jedna fina ekspresija koja je bila zapostavljena kod nas, jedan fini ekspresionizam on se baš tu razmahao. A onda naročito sad ove zadnji ti neki radovi, te crteže koje je posvetio jednom velikom misliocu svjetskom Dželaludinu Rumiju, Mevlani, taj jedan sufijski pristup koji on rješava gestom, vrlo brzo, vješto i efikasno. Dakle, nije to ono majstorstvo, nego to je otprilike neko majstorstvo japanske kaligrafije ili najfinije arapske kaligrafije koju on primjenjuje. Izložba Mensura Porovića u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine ostaje otvorena do kraja mjeseca. Za BiH Radio 1, Danijela Regoje.